Diama, reka ntangire nshimira ikipe ya Arsenal yarayibigezeho mu ijoro ryashize ubwo yakuragamo ikipe ya Atletico Madrid Emirates Stadium igitego kimwe ku busa cya Bukayo Saka. Kuri uyu munsi ni kuwa gatatu, ni ku itariki 6 ni UEFA Champions League n'ubundi ni Visit Rwanda iraza kuba imanuka. Ni umukino wa kabiri wa kimwe cya kabiri muri UEFA Champions League 2025-2026 ni FC Bayern Munich Allianz Arena ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ni umukino uraza kuba ukomeye kubera impamvu zigera kuri nk'eshanu zitandukanye. Umukino wa mbere murabyibuka ko wari umukino ukomeye cyane, murabizi neza ko umukino warangiye ari ibitego 5-4 bya Paris Saint-Germain kuri 4 bya Bayern Munich. Ni possession de balle ya 43 ya Paris Saint-Germain kuri possession de balle ya 57 bya Bayern, nubwo Paris Saint-Germain yari Parc des Princes na amashoti 13 ya Paris Saint-Germain ku mashoti 11, amashoti ajya mu izamu na 5 ya Paris Saint-Germain ku mashoti 8 ajya mu izamu ya Bayern Munich. Off target ni 3 ya Paris Saint-Germain na 1 irya Bayern. No kuvuga ngo attacks muri rusange ni amashoti ni 34 za Paris Saint-Germain ku 122 za Bayern, 3 dangerous attack za Paris Saint-Germain kuri 39 za Bayern Munich, amakarita 3 y'umuhondo ku ruhande rw'ikipe ya Paris Saint-Germain kuri 0 za Bayern Munich. Ibyo ni bimwe mu byaranze umukino wa mbere wabanje. Murabyibuka neza ko nubwo Bayern Munich itari iri mu rugo ariko yagerageje gukina neza ku buryo uwayibonye wese yagizemo ikikango. N'uyu munsi rero urugamba rwasubiye mu mahina, urugamba rurakomeye byatari kubera ko ni umukino karundura uri buze kwerekana ninde uri bujye i Budapest Hungary kuri Puskas Arena hariya ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu, aho izasanga ikipe ya Arsenal yaraye ibikoza. Abenshi barimo baribaza bati ese ni Paris Saint-Germain, ese ni Bayern Munich, ninde uri busanga Arsenal kuri finali? Ese bimeze bite kugeza kuri izi saha? Abatoza b'amakipe yombi kugeza kuri izi saha ntago bicaye ngo baceceke. Nakunze bino bintu rwose muri rusange kubera ko abatoza barirekura bakavuga akari murori, bakavuga amarangamutima yabo yose bakayashyira hanze. Umutoza Vincent Kompany uri buze kwakira uno mukino niwe watangiye arimo atanga ikiri ku mutima. Aragira ati ni ikipe ya Bayern Munich yiteguye neza. Yatangiye agira ati reka mpere ku byo umutoza Mikel Arteta yavuze kubijyanye nuko abakinnyi b'amakipe ya Bayern Munich cyangwa se abakinnyi bakina muri Bundesliga ndetse na muri Ligue 1 baba bamaze kuba baruhuka cyane bameze neza. Vincent Kompany aragira ati ku magambo Arteta yavuze bijyanye nuko abakinnyi baba bakiri fresh muri Ligue 1 ndetse na Bundesliga, sinshaka kubivugaho cyane. Nakinnye muri Premier League imyaka myinshi, ntekereza ko bitari bigamije kunenga Bayern Munich cyangwa Paris Saint-Germain, ahubwo byari ikiganiro gisanzwe. Mu Bwongereza mufite imikino 38 ya Championa, mugira League Cup na FA Cup kandi nta kiruhuko cy'itumba gihari. Singe ugomba kubisobanura cyane, ariko ni ingingo ifite shingiro kuko na Jurgen Klopp nawe yagize icyo abivugaho cyane, cyangwa Jurgen Klopp nawe yabivuzeho kenshi. Vincent Kompany arakomeza avuga ati sindigera ngira ikibazo cyo kubona ibitotsi ndetse nta nubwo numva igitutu ku mukino kugeza ubu. Nkora akazi kanjye neza kandi nkaryama nta kibazo mfite. Kompany arakomeza akagira ati abafana bemera ko dushobora kubikora, turashaka kubigira ibihe bitazibagirana ahangaha Allianz Arena. Uwo n'umutoza Vincent Kompany watanze icyizere n'ihumure ku bafana b'ikipe ya Bayern Munich. Ikindi yongera kwerekana ko ntabwo babafite bwo gukina uyu mukino. Ikindi anavuga ko nta n'igitutu kibariho, bumva biteguye kandi bameze neza, bashaka kubigira ibihe hariya bitazibagirana. Nk'uko yatangiye bivuga ku mukino wa mbere ngo turifuza gutwara kiriya gikombe Paris Saint-Germain yatwaye mu mwaka ushize, nubwo tuyigomba icyubahiro ariko turifuza gukora nk'ibyo bakoze mu mwaka ushize. Uwo ni Vincent Kompany, amagambo yatangaje aremereye cyane ari kubwira ikipe ya Paris Saint-Germain. Luis Enrique nawe muramuzi, ntago ajya aripfana. Yatangiye agira ati ntidukeneye indi motivation, dusanzwe turi ku rwego rwo hejuru cyane, turi kuri 120%.
bamwita Luis Enrique. Arongera ati Rafael Nadal yigeze kuvuga mu bihe runaka mu mwuga we ko Federer na Djokovic babaye imbarutso kuri we. Natwe niko tubyifuza, dufitiye Bayeri icyubahiro, ariko ni imbarutso yo kurushaho kuba beza. Ejo tuzagerageza gutsinda ikipe ikina mu buryo budasanzwe. Uwo ni Luis Enrique, umutoza w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ni imbere y'umukino ugomba kubahuza n'ikipe ya Bayern Munich, ni Allianz Arena. Mu mukino wa mbere urangira, ni abatoza bombi bemeye uruhare rwa buri umwe, bagira bati twakinnye umukino mwiza, twitwaye neza muri rusange, wari umukino w'akadasa. Ariko nanone ni umutoza witwa Luis Enrique wagize uti igitekerezo cyacu kiri kiriya, tugomba kugenda kwataka kwa Bayern Munich, mwitegure ko mugomba kubona umukino umwiza umeze nk'uwo mwaraye mubonye. Ni ukuvuga ngo na Vincent Kompany umukino ubanza yasoje avuga ngo byambabaje cyane kuba nawutoreje cyangwa se nawurebeye muri stade nk'abafana. Ati ibi by'abafana babonye byo byarakadasa, atari nkuko mwabibonye umukino utaha uzaba ari undi mukino Allianz Arena, kubera igitutu cy'abafana kizaba kiri ku ruhande rw'ikipe ya Paris Saint-Germain, ndetse n'ibindi byose bigomba kuzaba byateguwe. Ndabizeza ko tugomba kuzongera tukabona umukino usa neza nk'uwo mwabonye mu mukino ubanza. Nanone ndagaruka mvugana ni Bayern Munich imenyereye amarushanwa, kuko iyi Bayern Munich ni ikipe ifite Champions League zigera muri 6. Ni Paris Saint-Germain icyo yatwaye cya mbere yagitwaye mu mwaka ushize, ariko ifite umutoza nanone wakadasa Luis Enrique, ntawe utabona ko ari umutoza wemewe uri legit. No kuvuga ngo kugeza kuri izi saha ni amakipe yombi agaragaza ko yiteguye kandi neza. Uyu mukino ntabwo uri buze kubugaragaramo uwo bita Hakimi nimero 2, umwe mu beza ku isi kugeza kuri izi saha, ntabwo ari buze kubagaragara muri uyu mukino wa kabiri. Ariko nanone abakinnyi Paris Saint-Germain ifite bijyanye n'urwego Luis Enrique yabashyizeho, biteguye kuba batera uyu mukino kandi neza. None se kugeza kuri izi saha ni igitekerezo cyanjye aho kubaza, ni Paris Saint-Germain, ni Bayern Munich, nindi uri bujye Budapest asanga ikipe ya Arsenal ku itariki 30 hariya kuri Puskas Arena muri Hungary? Uri kubona ari inde mukandida wa Visit Rwanda wundi ugiye gusanga Arsenal kuri finali, kugira ngo uyu mwaka Visit Rwanda ikomeze kuba yamamara, amakipe abiri ya Visit Rwanda agera ku mukino wa nyuma? Ikipe imwe ya Visit Rwanda itwara UEFA Champions League, Visit Rwanda yamamara ku isi yose, binafasha urubyiruko rushaka gukina umupira w'amaguru muri rusange kuba rwateza impano zarwo imbere muri gahunda ya Visit Rwanda. Uraza kuma igitekerezo, ndagusaba gusubscribinga, ndagusaba gukora share, ndagusaba kuduha igitekerezo cyawe kugira ngo turebe aho twakosora n'ibyo twakongeramo. Ikindi no kundi iyi video cyangwa se iyi audio uyiliking. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista.